Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mauli yariin part 2 sing kahalan sin pagkasilasa. Supatanin tarasul yari balikan kahalan sin paglasa in pagistoryan. Usog iban babae aun pardan ziyan usog nang usaha pakalayuan. Usog nang usaha siya timulag karna sinanak miskin wayroon dapat. Imbawai di haula kanya timatagad parjan zian mahuhut way pagbayban. Hakatulak sinusog sinadlaw sa lasa inbabai tiyon sila nagkita. Ikaw ikabiin ko di haula kalo kita mahambo bang makausaha. Mangusaha ako para kay mo kalura mahambo kita hapagbalik ko. Karena di mi haula miskinan ako bisan unuin baya way gaos ko. Wayroon ni kagaos anak miskinan hangkan nako tumulak pakalayuan. Isuhod ko panabi iban patuhan hapagbalik ko mari ikaw kawinan. Amoyan intanda sing kasilasa bisan in maglibor hinangon ko. Karena para kay mo iniintumtuma habang mayan mahambo indua kita. Kaya lumatuyo siya. Imbabai si mambong huun marayaw na. Inpanaw mulan jalan ayaw masusa. At tungod sinbaran ko bang hiro sina Allah tumagada pagbalik mo mahambo kita. Imbabai minuwi na iban pagtangis luhain magkakulong iban maligid. Karna bisarasin usog mahunit maig amun pasalan niya insabak hangkan himini. Amuyad tu indaran pagkatangisan amun bisarasin usog di kalupahan. Atas amun tas tawid pakalayuan habang mayan niya maasawa iban kaupungan. Haupon na inistori usog timulak pasaba Malaysia doon di magpak. Akong trik naghinang paso di hikasipat nagsakong nagmasa simin iban nagangkat. Amuyan tuin hinang miabot tahon akong trik naglibor iban nagsakong. Hinang niya magmasak simin ha magpapaitong gadget 30 ringgit agad untuk pagkaon. Pagkasin nagtiyahunan hilaton pababai asal anak dayahan insya ini. Nagtunang iban usog maas way nakahati hama niya siya mabuka tiapok kaagi. Mabuka magmaas tinatiyatapok ko siya naon natunang nabiya mga wayrad naghibok-hibok. In parts of patantia po sindwa sila pasal mabukain babae hamaas niya. Bisan unuin baya taklil hipakila di niya hikabungat pasal miskin intunang niya. Di niya hikabungat iban hikabaita sinaon na siya tunang hadukaing hula. Karna usog anak miskin lando mabuka amun di kabayaan sin maas niya iban matayma. So pagkatahon na sila nagtunang masimasirain usog dito hatulakan. Aun natud usog nagpangasawa hangkalungan sartain ini masin anak dayahan. Babae piyang asawa dahin di hahula sibu niya dia dayahan bakay sin ama. In babae biyaitaan sarta tiyayma bulan ini kawinan kau amuing ganda. In babae dimumul iban pagtukko sarta iban pagtangis naghuko-huko. Ama bang makadjari iban mapangayo usog di ko matayma aw natagda po kako. Ama biyaitaan kau singkamatanan aun na kutagsuko kya bayan. Ada kala magsusun kau bangaulihan
kung mo ako lukuson si mukon ko kabayaan zari niya biya mga on pa part 3 dito tanyo kaingatan bangunin biya mga naghapin atawa biya mga ini sumunod story zari niya mamaid na palapar ka sila sa wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukol kanyo katan.